ZIOK Media Panin ungh hi ZIOK Media Panin kipol na maban tuam te kipol na huam sung thu thang tuam te akipan da pi na lungdam pi na chi te ahun zuin Taangkona ongkinei to ding hi thu Taangkona kipan pa ni Zomi Directory to Sa County lai bu ki bolding ZIOK pol huam sunga zomi te akum kumin ipolchin sem na to ki zuin zomi khat le khat ikimel thei twa zo na ding lungul na to directory lai bu khat kisam le hoi kisa a hi manin bol khya dinin ZIOK Board of Directors tengin khentat na nei khinta hi hitoki saina to sa khopi sunga zomi pol tuam panin membership sejian pol khatin ong puakhin tau hi ong puakim nai lo zong lai hi tutung directory bol na a zomi te data akim thei pending de hi manin directory ading akisam information te pol pi zuin a hi zongin mimal inkwan zuin a hi zongin directory lai bu pi sunga ki helnuaming achi khempeuh tunia kipan anunung pen September ni som le nga tulni le som le sagi ni main ZIOK chairman tunga aman langin na puak chia na dingun kong theisak pha phau hi directory lai busunga zomi sai nei te realtors te akipan business tuam neya advertisement chongya abonam te zong akisang ding hi zonge na khodo poi tulni le som le sagi na se takin ke bolding zomi te arin athupi ma khat kum khada khat ve ta bek inei namdang teong nei pi lo ingei na poi thupi ma a hi izonge na khodo poi pen ZIOK vai hom na to ongtung ding October ni som le thum tulni le som le sagi Friday ni tak nai gukin the other side event center OK Asian market sai geya nopchi takle thupi takin ki bolding hi ZIUSA ki pol na in accepte ni a hi October ni som le li Saturday ni ading hall ki muzolo a hi manin October ni som le thum Friday ni a ki bol a hi na kong thei saku hi tutung ikhodo poi chang in zomi in kwan sunga kumtampi ma apange khatle aton tunga zomi in kwan ki pol na vai hom na khempeuh tha ongpia ongpan pi den pu Reverend Dr. Thongchin ke tai thul Zinmang pi chief guest in ongpang dinga zomi te ading thuman pha tampi ong hom son ding hi tobana zintupi special guest ding in zomi khangthak te sunga pasian in music lama onglap san saga thupang piak sakle iang tan pi ma kol gam panong pai tang kimpu 7 in zong pasian piak asiam na te mi pi maya onglak khizia zia ding hi Tang kimpu 7 pen asiam na la kheding in gam tuam a hi Thai Malaysia Singapore chi tele tu kumbul lamma ma injong Australia le New Zealand chi te a vazinin tu tung USA ongjin na pen agam guk na hita hi to bana zonge na lam tuam la na le khangthak music siam la siam tuam te in zomi le zogam ngai na la ong zai zia ding u a hi manin zomi hing akichi khempeuh paikim chia ding in inalian pi to khong zonu hi lungdam pi na tulsa khopi sung zomi te sunga saine masapen le zomi inkwan ki pol na te a hi theiza a ma apang apan pi tha apeden le ZIOK ki pol na a abesa tulni le som le thum som le likum chairman asem put mangsen le pi susu te Hornbill Oriental Market te inkwan in pasian nule pa thu pha le amau nu pa hanchiam na to khempeuh Oklahoma a into kitwa huang golpi farmhouse khat ongle tau a hi manin ZIOK ki pol na in nak pi takin kilungdam pi hi Huang azay na pen ekar somni wal hi in a hi le lupna khan guk 6 bedroom le
Thailand book thum 3 full bathroom hi in moto nga akikoi thei moto book khat shop barn le gated property zong a hi mailama hi huang pi sungpanin nek thei mega mete tuam te chinding le sanek thei gan hing tuam te khoi ding in ngim nalian pi nei wa tuin zong ki pan taw hi asol lawin tu sa le akim na ya zomi te ong supply zo ta ding in kilamen hi gen vai to ki sai tulsa kho pi pen USA gam sung zomi te kho pi ichi ma bangina nisim phialin khodang state dang pan le gam dang panin ong kilal zia hi adia kin USA gam sung state dang pana ZIUSA gen vai alut khin to sa ong ki to te in nong ki to lamu ZIO ke gen vai tanu pi sianu pi chingsan kim phone number kwa khat giat kwa nga kwa giat nga a aman lang thei pen in report na piak na ding un kong thei saku hi tulai tak zong ZIUSA gen vai sum luanga ai akidon lai tak a hi manin no pol pi chiata gen vai tanute kya nga aman langa na piak tek na ding un kong thei sak pha phau hi ZIOK gen vai pol pi tanuteng FGA pol pi pan pa khwal khai phone number kwa khat giat li bem sagi guk nga giat full life pol pi panin pa dal khek phone number kwa khat giat kwa ni li ni sagi ni EBC pol pi panin Reverend Lian Zatuang phone number kwa khat giat kwa nga khat bem giat nga sagi GIC pol pi panin no how thei phone number kwa khat giat kwa ni li ni thum guk thum lai pian pol pi panin tang thang no phone number kwa khat giat thum li guk bem kwa sagi RC pol pi panin pa khai tong phone number kwa khat giat nga guk giat sagi khat guk MZBC pol pi panin pa chin swan mang phone number kwa khat giat guk li nga giat bem giat ni MHC pol pi panin pa lian no phone number kwa khat giat thum li guk sagi thum FEMC pol pi panin pa en khan jam phone number kwa khat giat kwa ni giat khat kwa li giat ZBCM tulsa panin pa thang no phone number kwa khat giat kwa nga li thum ni giat bem GZUPC panin Reverend chin no phone number kwa khat giat ni guk bem nga ni bem kwa SDA pol pi panin sia som nang phone number kwa khat giat ni guk kwa nga sagi ZRCI pol pi panin pa khub go tuang kwa khat giat ni sagi kwa bem nga ZMBC pol pi panin pa khwal khai phone number kwa khat giat li bem sagi guk nga giat atunga no pol pi chat pan gen vai tanute to akisam bangin thu nakizak sak na dingun kong thei saku hi pol pi lut na anei nai lo te le zomi te pol pi a ki khom lo te dairekin ZIOK tanupi a hi siama san kim to naki thuza un tu tung ZIOK media panin thu Taangkona hiza hongnei hinung mailama akisam bangin Taangkona ong bol to lai nung ZIOK media ong en zomi khempeuh tunga lungdam ma ung ke kamin niang hinge